Kani gade ka Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. MDC ka Mokhar Pentorum Kra constituency ba James Ban Basayomoin. Ula pen pau ba kajing pen krea jong na kam tak election MLA arja khat pra kalong ka balaya chakman. Ula pen pau kajing sokya halor kajing ba mission menta shu ka kong Roshan Wajri ka MLA ba menta jong ka North Shillong constituency hakani ka election banwan. Adin mengi mo ayo ke kubur bai kong Roshan isi mentah su hanya ke election ke banwan arjar pra te kala pelemo ya hot wala ringi dei laga jong ke parti dre ngaburam ni ese kum ke kemi ke jongahi baju tenlenti nga na do gipor menswa dre kajing bamile su jong i ese ke dei na no ka daw namla bangan tip mo dasi mendal betip itu mai imroi hi bat ke yang kesem makin tip nak ke daw ni re nak yang kejong aku di si nilai tre rengkat nam tak jing bicing biang jong ka konsumsi di berokoi mo nama buka mukhar ka ha nga biji tre rengkat ten re bil asim gini karena bayi yang bemila show ten nak yang kejong ale saya ngakit bok ke yang iket bindang yo ke tempat ke klan dan dari nganu lah aklat i hakajing long nom ikhmat jungi wat ai di islam ki bal adat banga pat dei nom ikhmat dan islam ki bangala kerja ni i dan dari ngai namla ban pertu kan kajing tre ke jong ki i SCB la contribute pa na mantaka konsumsi ke jongi hagi babon ki liang laki dei ki samla ne dei kampen roi ne la dei ha kaliang ke sports club ne haki yang jadi sengkente ni bopon kini ilai dan benta ba kum kanang ikmat tu kum minister ila contribute ba na benta ke konsumsi berkoi di tengah pok konsumsi le si sabar tin rei kejing ba mesin benta isu nang ni sakmat te nangit ba ndi bindu pat kata kamasiem si bindu mesin benta ndi bindu so masiem rei na kerpar ken indang contribute di wala dai yang desi pollution dai briu hi baju sementa ki babon ki jang namta ka emlang kasalang nganget be inum kentat inang trei hi nya dan keti hi kejung krea ke jonga te ko mo pitip hi ba ka jung nganyele hi na po Pentorum Kra samsi nganyele na sing PDF hi kejung krea mta kadangnya sha kawan berkat bagi seputus ke jonga ki banangnya wan cia wan man kasina ko pot nomor kum bakal mata ki brio po pentang ka konsumsi de kila kwa ya ka change mo fai ba hek di perlok jonga hingi lai thu thau lai na no dang ret ya mta ringin tan gono ke jinga umbanya persya ne bani ngaburami i kum perlok ngaburami i kum dasi men jonga te ngangit ba kana kejeda jonga ba hek dasi kan nyinyo yo ke jinjok be telada iba hek inang yo priang be ke jinjok lada idan kam ke ji arab ke jonga kloi nam tak jimen toy pa dengaru dasi lada pai ba iman hinga banjit hono arja kapra nganum klet hi oleh seban panjang mut mo nam taki kampen roi nam taki bobon ki jing mentoy nam tak konsumsi kemangan nom akal dasi wat kum ki jong iba marben paret ba James marben paret ngadan kam ya ka jing tendensi lem ko jong i ma i la kinama kila de bi ki kinom ikhmat ki berem bi hap jong ka Pentorum Kra konsumsi bi ladang iya ke perthai berkoi man koi pa koi ke cai penrio kadan laka laki jongki ki an banyada ke cai penrio hap perthai berkoi hala dangi pa sepo ka wildlife forest department ru ka penmi ya ka an ban omba ala bomsya ino bandung ban penyap iki marat nama pikil adan dojat ladalap en penstam na kata nyiru kadi ke cai periu kasi ya ka an ka bangidan kimut ban pendo na ada iki marat dan ka an banyada iki ka beli yang ipat imdan
tena tak ada kasapelong kini isu dengan yang kini election dah ke guru maru ingan mah dengan le kita ngasutu balada kacet priu jungi perokoi kaya teli niwan kum ko PDF ke guru te ngila man pendurlong gini isu ke bagi pai ba kila ang pura sikata